Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigatu seut salim beraya tatat bulaga dakwah malamnya nafakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat sedang pengunjung dakwah asal syurga Ban Bandung. Di awal langkah yang pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada malam yang mulia ini yang telah memberikan kepada kita bersama yaitu bermacam-macam nikmat. Yang pertama nikmat iman, kemudian nikmat Islam. Mi ayah lun Ban Bandung bak malam yona nikmat sabotru nikmatul hayyah, artinya nikmat hidup. Andai kata mak bak malam yo hanali nikmat hudib, sungguh gedanya hana merempak li beramudiah kepada Allah. Haka gedanya tungku tengah daih di dalam kuburan, sedang kita santai di alam baradah, tengah gedanya istirahat di dalam tanah. Yo kemi ayah Ban Bandung bak malamnya dang gedanya waba Allah belu tata syukur nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur olehmu akan nikmatku, kata Allah. Kalau kamu syukur nikmatku, ku tambah-tambah nikmat yang lain kepadamu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu kufur nikmatku, inna azabi lasyadid, azab yang sangat pedih Allah berikan kepada orang yang kufur nikmat Allah. Kemudian selawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau sekalian. Rahmat sejahtera kepada tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin beserta ulama-ulama mu'tabar. Mi ayah lun Ban Bandung tungku dakwah bak malam yoma segolong panjang lebar bercerita sejarah lahir Nabi, akhlak Nabi dan wafatnya Nabi. Lun pegah di lebat drone mak kelebihan ulama BO je mak. Mak lun pegah BO kelebihan ulama je. Nyo drone yang katruh kena Ban Bandung bak malam yoma. Mip di praya lam mangat. Drone yang katruh kena bak malamnya urang inang ngan urang agam. Netu mecum jarang ulama siga.
leh nejum jarang ulama siga drone kanwa ba Allah yan ubena dosa drone ban duma kana pu ampun li Allah ke drone pakon kaleh nejum jarang nah hayu ulama hebatlah. Yang kedua, urang gampungnya mak inangan agam netumebi saboh am makanan kepada ulama yan am yan singah akan neganta oleh Allah meribe rutuh ribe lain makanan kedrone pakon nepegah le nabi so mantang yang cinta kepada ulama dia cinta kepada nabi, orang cinta kepada nabi dia cinta kepada Allah, orang cinta kepada Allah tempatnya syuru sebaliknya. So mantang yang benci kepada ulama dia benci kepada nabi, orang benci kepada nabi dia benci kepada Allah, orang benci kepada Allah tempatnya neraka. Yo kemak baik ta plung-plung ngan ulama, baik ta pejauh dengan ulama. Nabi ni pegah sayati zamanon ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, baakhir zaman singah umat lun diplung daripada ulama. Nabi bala li Allah leboh bala yang sangat dahsyat. Yang pertama, gecabut keberkatan li Allah dalam bumonyo gara-gara tak puji dengan ura malam tami tapeng-peng hana selamat sajan tu. Sabi-sabi hudip gedanyo deuk-deuk tro. Sabi-sabi gedanyo kadang-kadang gedanyo apa hudip. Pakan karena gedanyo tak peluang daripada ulama. Gecabut keberkatan li Allah. Yang kedua, gekirim pemimpin-pemimpin yang zalim dalam bumonyo. Dari rumah tangga hana dituri Allah, kecamatan hana dituri Allah, kabupaten provinsi hana dituri Allah. Pakan karena dipeluang daripada yang kelher wa yakhruju minad dunya bighairi iman, tubid dalam dunianya wa tatani wa ba Allah hana merempakkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bak malam yo mak yang katruh kena bu takun la ilaha illallah wa tagetanyo tani wa ba Allah yang mulia. Yang pertama kepada gurelun tuan pimpinan Dayah Asjadi Darus Saadah beserta keluarga, yang mulia kepada Dewan Guru Agam maupun Inang, yang mulia Tunku Kesyik, Tunku Imum, Tuhapet, Tuhalapan, adik-adik lun santriwan dan santriwati, mak lun yang katruh kena, ayah lun yang katruh kena, nedengar bacut mak karena adik lung ka di telefon lung kepada urau lika tungku netim dakwah sega bak dayah kamu bak Asjadi Darus Saadah. Alhamdulillah yo malam yo nak mak ne kalan hai ike drone anak drone dithat anak kampungnya go mak pubut ne malam ino pubut malam ino dithat ne maya hai saboh ma bek dua anu paling kurang saboh masih saboh jut ke agen sabu-sabu yang saboh tukang lum-lum gop mano tengah malam ya nyan penyakit ada yang padu tong kau muron dong kui mang pelih mang bang pada bawah kasihnya panai nasinya memai golom na pada haibut malam jak lum-lum gop mano yang penyakit nak muda kampung yo nyan piak maya merempak lagi-lagi nyan jok tukau puduk batala. Nah dengar yan penyakit yang sabotu tukang bibi karbet kelemogop sijum li pajoh karbet nyan tewas lumo isi iba ke dia usigli baklung ya publo bangki yang sabotu tukang balap-balap Honda samping dayah tengah maghrib bela anu ji juara sasabe tu meji tengah maghrib ditungku imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin iji juara sai tu me sabe-sabe tidoi juara sai balap bak lapangan jangankan juara 20 mulai mongtan yang sabotu ijak but ya bela anu
Teman pagi kamu tunggu yang katuha-tuha nura sapa-sapa tu. Kupusit hema fikton action. Ya. Malamnya tunggu nuk pegah banget drone karena drone telepon lung yu dakwah kena kan. Ya, hema anak mayak drone menan lung pedang motor buno kaisah duai. Tak gantung tunggu. Ikun. Ikun lengan ni putra le kena pegah kena. Rupanya na yang carang yang duanya. Gena pegah sejarah lahir Nabi Muhammad. Hai, maya hana lahir Nabi Muhammad, hana lahir iman. Maya hana lahir Nabi Muhammad, hana lahir tauhid. Hana lahir Nabi Muhammad, hana lahir ma'rifah. Dum hana lahir. Mak getanyo hanjut lahir, mia hana lahir Muhammad. Masa jahiliyah urinang lahir ya Allah, ijak jahiliyah munayah tup ikokoh. Apa sebab? Karena masanya golom lahir Nabi Muhammad nyalun tayang bak drone malam yo ni. Cengeng kena. Nyo drone na nejak ber kena ba as jadi darus saadah. Na turi Muhammad. Turi pat merempa. Ba isot ituri juga tagurat. Ya. Mi siat mantang ke sinyak beh, leh minit mantang. Beh, hai namanya ubut-ubutnya ondrek ka. Syen kena, syen kedih. Grup kena, grup kedih. Matnya, mat je. Kaya, nyok siat mantang ile. Kanya. Nabi dan Rasul ban Bandung padubro. Buraya seut bulagak dakwah malamnya. Nabi dan Rasul inang agam seut. Nabi dan Rasul ban Bandung padubro. 20 li yang wajib kita kenal 20 li. Yang pertama Nabi Muhammad. Pandai Muhammad yang phone ni leh. So phone. Yang wajib kita kenal adalah 20 li. Yang pertama Nabi Ya ni kalon nama le mana nama? Oh, mak mandum. Narogo ni mana? Mana lombo? Ka najak bud. Soal beraya najak bud. Na sayang ke gure. Na sayang ke mak. Na sayang kaya. So berat sayang ke mak dengan kaya. Oh, ana beti. Berat sayang ke mak. Berat sayang ke hai, wate manyak drone jamun. Sawabi nenen drone. Nagabi nenen ayah. Pat anak tua. Hai. Long asli di birun. Nyok kalau duit sigli. Long na anak dua ton anak agam. Wate long meme. Hai lang kota birun. Kan dikira-kira tapu bahasa. Ikulah anak long ayah nenen. Pat taco nyola delong. Ikulah apa? Nen. Hana. Long pengap nak jaro mu prom pipim. Yang kejut wate kaya dro ni singa, na peng martuh ribe. Pertuh ribe nujuk ke mak, sirtuh nujuk ke ayah. Na dengar. Gekul ayah di thai ke gogam, iro na ayah hana tad he. Yang berat he mak. Wate mayak dro ni, sawarah dro ni. Soal beraya sawarah. Na gerah le ayah. Maya gerah le ayah ngaki ke uut. Ayah lewetnya lagi ayah tom dum. Ya. Wate mayak draw ni. Sayun draw ni jamun. Sayun. Naga yul ayah. Maya gayul ayah mati ke. Ika lima bang maun. Wan nayun tinya tiat. Bakai kayu. Hah? Anak mayak baru sitoi tengah. Gekul ya hai. Puhan. Adik malamnya duk lang ayun. Mehan putakal percaya kau. Yo. Cok gusumpom lang ayun gayun ju. Hun. Rut mati. Ya kan? Mati. Tapi meyamak sek lembut ya Allah. Juna mamak sakit gata baru situi tengah kerap ana dawa kelam. Gecok bismikallahumma ahya wa amut. Kupuih lamayun. Gemak jo ayun. Ya Rasulullah. Ya Habibullah Muhammad ibn Abdillah Muhammad
ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ya Rasulullah. Hai, berat hadsat berat sayang ke Makkah. Nyolun tanya luhu padu perakaan buraya suud luhu padu perakaan asa padu perakaan pet tambah pet sama dengan 8 gebuka pintu syurga 8 kepada orang yang tim sembah nyan tujuan temayang maghrib padu perakaan isya padu perakaan leh tambah pet sama dengan 7 getup pintu neraka tu kepada orang yang tim sembahyang. Subuh padu rakaat. Sabah rakaat nepampun dosa urau, sabah rakaat nepampun dosa malam. Dosa urau kana pampun, dosa malam kana pampun. Neraka 7 kana tu pintu. Damang orang yang sembahyang dalam syurga lah. Yan hai mak tujuan sembahyang. Kah yang hana sembahyang sia lumo hanjut pajuh makruh. Pakan dengku makruh. Pu sebab ngon pajuh ngon sama dengan makruh. Ya, orang inang yang hana sembahyang, orang inang lu yang kenro aku jawab. Ayah yang hana sembahyang, ayah lu. Ayah ni kalian, saya kelana ni. Tungku yang hana sembahyang, tungku lu. Mia kenro aku beri hasil. Anak mayak yang tan sembahyang kampungnya, anak lu. Gotaja ya anak lu mau. Hai. Mak ni kalang kiban malim mana ni. Narugo ni jak kena mak. Narugo mak. Hai, yo lum pegah. Naga ke lagu puno kan. Gampungnya nadayah asjadi kaya. Jak juk sabo-sabo anu udayah kena. Tapi bek yang lagak-lagak anu juk, bek yang ganteng-ganteng yang jak lagi nyo hai. Yang hantro-tro udayah. Nah dengar. Nah, hai, ino idayah kena gepebeut dung. Nyo lonok dengar ino na malim mana ro ne, lonok ci dengar. Ba kampung lain hana malim, sang malim ino. Ci jawab siga ina ngagam. Malaikat siploh ban bandum padupro. Padu. Si ya ne kalon mak. Nyo siap-siap mak. Abih anak ro ne, bak ro ne punya. Nyo malamnya beut. Ka. Ino longkun yang phone Jibril suud bah dan kalian so haya anak agam ngani nang 1 2 3 yang phone kedua ketiga ketujuh yang penting malam pak kesi yang penting malam lu nak test AQG hai mak hana ruga mana ka iam ka bak makah ino hai but yang kira manusia li Allah Ta'ala tok dua buah golongan. Yang pertama kun aliman orang alim, yang kedua au muta'alliman orang but ngan orang semua but. Bak hadis yang lain hamajun hamaji lat-lat yang deng bak punggung kebua. Ya hana gasa tungku malam yo gasa saat lung dakwah nabakat urinang lung malam yo raya panjang lung dakwah nabakat. Ilung hana lumi dakwah lung kereh. Nabakat? Bak kereh ka belah belum. Kaya nyolon dayang lom bak ro nu. Lung dayang bak ro nu siat mentong. Nah dengar. Nah berat sayang ke mak. Ke gore nak sayang. Yang betul. Urang hana sayang ke gore wate mati singa di kapunggung lilimpeun. Ya. Nyolak ena lung pegah. Hai, wate mati ketinyo singo ana baitul wahdah. Hai hamba Allah, wate kah kalup lang perut long singo, lang perut longnya sidra ku tok hanangonku. Itamang ulu limpun kala. Ho dan aja. Ho dan aja. Nyo yang ngetak ia tu durhaka mak-mak anaknya waduh, pagi. Mak-mak anak ubutnya. Pu sebab hana getem jabut le. Gutu nak gurai hana pre-pre ya Allah gekun ke gurai hana pre-pre paki gampungnya hana inogon. Ya, hai.
urang inong baklong ibireun kabeh bangai dum hana gak beut dayah na langgampung balai beut na masjid na mulasah na hana gejak beut le kabangai lahilah anu agam saboh sip gantung gudle polong tungku ilong idih gampung amri heuy tungku amri wan miwa kana nu saboh anu agam kalembuhnan bahasa Arab oh polong puanan bahasa Arab nebuhnan anu zakar akbar pua kem saunan nebu zakar akbar oh malah gada laga puarti cuman saya enggak ngerti Pak Ustad oh man pak necok nan nyan bak YouTube tungku bak YouTube gecok oh bak atenyo alah hai pulung bak inan hai mak cacok nan anu tu tajak bak gure Assalamualaikum gure Waalaikumsalam lung kana anu agam sabah malam barolah he nebinan sabah kelun begot ka anu lun lun tayang ngelung zakar akbar pu arti hom hana mupom tungku netem dengar lun buh arti lung tem tungku lung buh truk zakar tempat ditubit ia akbar raya nan anu drone tempat ditubit ia ubiraya oh ma bungeh ya Allah HP palih ya YouTube palih ya anagot nan go ya nyauri nang bangai urang tuha bangai lam hayu lam urang tuha ka tuha urang yan ha jak beut hang getem dayah na langampung masjid na beut hana geja iganya galak tatat makmip nyomip nyo geman asai kana urang melinggai langampung kagejak bak tungku imum le urang tuha bangaian kagak keun bak tungku imum tungku nebi long umum urang melinggai nyan oh je umum ju gebekei long imum gaje ke banggu umum inna lillahi wa inna ilaihi turja'un gesambong lam sudah pulang ke Rasulullah sidra hamba Allah yang bernama Apawan ngoda gura tu kupu menantau mu mele yan bangai anak dara bangai la ilam ilung go tajai ilung jak ba anak dara jak pernikah anak muda jak pernikah sip sayang tu gedayang le kuaket pak kampung ibireun dongku pubuat kena jak menikah oh kabere pun gedayang bak lintu baru najak beut oh na dongku lang kampung long dum daya sabe-sabe na beut kan kata na tak beut menjanjan na gajeut urang nikah ya cikun siat doa mano oh doa mano dengkunya enteng kacikun lung du lung ke bere dadat ikun ju bismillahirrahmanirrahim Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait kapiyo ke dengku paket berkan nak beut nah nyan doa mano ya oh ka bere darah baru ilung nasyid cikun siat idrawana kunut subuh kunut subuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sumtu wa bika amantu kapiuh kun sampai tan jadeh nikah hana jadeh nikah yang kejeut nyan gara-gara HP hati-hati tatat nah dengar adik-adik darah lun sit lagak-lagak sit cantik-cantik awak kampung yo dum pu hana urang tuhai no muda-muda mendum ha muda mendum ke hana mak ke pu awak kah kebeje ke mak hai wate kirim SMS liaga agam lain bak HP bandi SMS dik apa kreh-kroh dalam poh tebu berujuk balu makan buah putih. Kalau adik cinta padaku, ku beli baju yang berburik katik. Yang baik apa teh ya? Ini pengunku. Ha? Baik lagi baklong ini. Muramah.
Ibalah lo lisinangnya, abang, bawalah daku ke kota Perapat. Kuda yang tua lari yang cepat. Kalau cinta sudah melekat, bagaikan bada dengan bulukat. Ya menenwai, kamramah. Ibalah lo lisagam. Ade, bungong mancang kumang cat urau apa? Oh, suput urau kumang bungong pi apa? Tengah lun cinta adik lun sidro, tengah lun pujo kail hab tungki. Walaupun ikunnya je tetap jadi yang menenwai. Wadai menkai mengkawin tungku karu gawanya baik nepati. Jak beut ile. Jak beut hanya nyolun tanya mbak dro ni. Anak gampungnya, anak dara-dara yang kajak kawin nasuk-suk liuli uragam. Nah, kuno jok peng nyom ke kemah. Padu peng. Padu. Dua citunyok segala. Anak dara yang na lang gampungnya yang ia beut kena. Na pernah isuk liuli uragam? Na puana? Bibi? Alhamdulillah. Peng 20 ribu. Lun tanyang lom. Selama raya draw anu bebenan ka. Mak draw anu di rumah anu. Musigo tantom ke sembahyang. Citunyok jaro supoma. Bek angin ulikot ati magai. Kena angin 20 ribu. Kena angin. Supoma. Kapegah bak mak. Gepegah le tungku Amerikan yang hana sembahyang urang inang lu dum urang hana sembahyang dengan hana ge sembahyang bala terus menomahai 2016 natingan ne 2016 gumpa syuap huap uap natingan gumpa Pidia Jaya bertuhnya natingan nyopu Pidia oh Pidia Jaya halahnya natingan apa merdua saudara lu abe red rumah wati hulai berdoh huda. Natingan long rumah di Belanggalang. Masanya pak kecil poh limang lewat limang gumpa. Huap. Mati lampu. Ilong nanu ubut-ubut bak kambah belah deh dua bo. Hana lo apa saja ni ilong dengan bunda tetap. Anu bak kambah je menan leh mati lampu kabeh gumpa long hoi. Anu kena kaja anu gumpau beraya anu lampu kamate anu kena kaja jut abi mubayang fa long drop ju syap long drop lampu kamate geseut matuan kon fa finya nya fake handih long ule di fa matuan pisabe ngan fa finya ro wala hai sijum kemudian itelepon anak kamu ni merdu abang najaga no dia merdu abang ayah kamu supin dengan rumah ayah abang bedoh hilung jak terus kenan hai mak mentang hudib ke na pernah wate lun ban lung woi dayah lung pegah baganyan bang pak wah pakon le drone hantom sembahyang ka Tuhan karap mati tadi sembahyang hai tiga getinyo lah matalung ban kawoi dayah be bek karusan rumah lung bek kayu lung semayang kutakat ke hendruknya tinggi ke ngada kurade lung kun murayan pak wa natingan ne hai nyon yu tulung dro ne bak lung kan yu tarik kaya natingan ne wate bamban lung woi dayah ne dhet lung ku semayang natingan gekul legatnya ayah ne kumuan bek le ka ulang atawai ka tarik ju ka balung rumah sakit ku Banda Aceh lung ba lebulun di Banda Aceh kapuli ino kagesuk baje koko kakenang jakrung kupiah sabuh kajak temayang nah hebat godak yo tu bala lawetnya ya Allah nyolong pegah mak urang let donya dum ya Allah pegat rumah dro bebe raya alam donya hana jak beut le ian rumah yan lam donya rumah go hana pati cikalon nyan pura balai ya kanto yan misua kantonya rumah lung pura-pura malamnya be nyan kantonya rumah lung barul he belun lung ihlang rumahnya barul he belun lung kawin ngan bunda gejak malaikat kagemat bak jarawalung malam amri jakwa payah jakwa walung hai
Saudari inang tungku yang kan inang tungku 20 ribu. Itu. Dari inang tung cok peng. Kapan kacau juga kah? Kacau. Hai. Po sebab dari inang tungku. Po sebab. Tapi dah itu apa ju? Po sebab. Po sebab dari inang kudum. Hai. Inang gurelung. Hai. Inang gurelung modelong galon ya Allah watai geduk dua gu. Oh polong ya Allah lagak tat-tat. Ya. Watai geduk dua gu lagi pinang terbelah dua ya Allah. Ni tayang lera ni. Tunggu. Idra ni nak dari bunda. Oh piyo-piyo darilah. Pat ni tu mai hidayah. Yang lagi ba'as jadi. Bak sabah hurau lengkun bak walid. Walid. Nabi long semua berut balenyan si malam. Oh long bi. Nah ni inang laya puluh rosip dari. Hana gede pula walid nak minta darah baru aku. Ya, terkenan. Terkenang lengkun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pubut malamnya. Taserif tungku. Cik buka kitab. Buka ada. Awal lengkun. Fa'ala yafilu fa'alan. Fahuwa fa'ilun. Wadhaka mafa'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun. Maf'ilun mif'alun. Abih lengkun. Baru lengkerling. Bak sago wajih nak dari tabo. Lung kun ni lung cikun juga bat sagonya ikut lagi lung dengku lung malai lung ya lung nak kala urinang na jarang igo mi urinang jarang igo kuat kan ke go ira ko urinang kan ke go maya hana tem kun sagonya cikun sagonya diat sagonya kerap igo atanya lung cok ka melinggai lung ngejikalan supaya rumah dalam dunianya baik pegak rumah dum-dum segala dalam dunia hai lung ka di semeyu orang inang melinggai lakau limang bulan 10 urajut mekawin lah nyo bertingat orang inang melinggai lakau limang bulan 10 urajut mekawin lah hai lung hanai kirim kulhu musikret li katwoi kana abang lain malam Jumaat lung walung lung kerja ke arwah iji kai pola kola in bak tempat lung nadui ulung poh leh malam Jumaat lung wau nadui kena gepegah le ulama malam Jumaat ulama pegang gua arwah rumah tangga jasa anu yang kana kubah laka suduka musik doa laka suduka musik doa hai yang kam melinggai mak melinggai ayah melinggai lakau melinggai nang melinggai anu malam Jumaat baik nak kubah bu lam kanot nak dengar posit nu hoyan yatim nujuk sedekah 10 ribu ka anak yatim anu nyompat sedekah anu salah kadar kegata betul falak urang silung nan dengar malam Jumaat kalung walung lung dang ba abah kambalung awaknya tengah gat-tenget duai ngelintu baru lain handuhi ulung ka juga arwah lun tunyo na lakau lain raya lakaunya ngangkai biraya lakonya lung tunyo ya Allah bantai guleng yang lung peluk berakan kai peluk lego sedih dadat lun ya Allah sipre yang lung golek-golek berakan ka digolek lego ya Allah hai pingan bu yang lung ramah-ramah berakan ka diramah lego sedih dadat lung ya Allah rumahnya yang lung pegat berkan kajet ke rumah gob butoi ke pegah legure ya Allah lam dunianya kan rumah getanya rumah ilung nalung pula bak giri likut moh kana boh dua boh luak sawu ya Allah boh giri yang lumat dua boh berkan kadimat lego sedih tatat lun ya Allah butoi ke pegah legure lam dunianya kan rumah lung rumah gob supaya rumah yang keje lung pegah lung jajuk saboh anu udaya
Ha? Leh najuk anak udaya kena, yan bek ne tenak-tenak gure. Tak he. Balai aje 20, balainya 20, balai aje 20. Sip he gure. Dengan kepebut bak balai aje. Kaka laju. Ale ngata bare ale diu bare ale ciko bare a i u. Kai klik bak balai kedua. Tunggu nak kena si ada. Bedah tunggu bagah-bagah getun bak balai je gaik bak balainya. Getayang tu kanan. Bakang ka klik. Kibah hanggu klik di mana tengah ku beut ijak aje itu ingat lang keliung kai ya. So ji bedah kena. Gejak gecut le tungku bacut katuh ingat lang geliongan tengah beut leh gecut ikli tigamyan ijak ku Quran iwa ju kedeh kuai misu tengah hawa ikli tungku pale tengah hawa de ge mai tengah geroron bro ke rumah mai ka putih imang pluh hitam mang pluh putih hana jasawa. Bang gede ngok, oh mana kayak klik kau pakon. Gede yang ju, pakang klik. Kau boleh udah ya as jadi. Pejut. Kau palih tunggu yang. Pejut. Gue tipak bakku gue bunuh. Kibalam gue dampa-dampa gue keluarga. Puna salah aku, sapu ana salah aku. Kajut. Gemat bajaro lima yang gejak udah ya kena. Terus kenan tungku empat gedua empat gedua tungku gesurak aja ipat kurang bajaro no kurang pupuk urayaro no nu tem sipak anu kaya ala hai tungku be sang mangatat pegat anu tungku bangai ya malagenyan macareng puma bangai beraya kata oh macareng puma bangai cok kemana Mia macarang, wate klik anak gue. Pakang klik, anggo yuk pegah, kah pegah aju. Mia hangga pegah, dah kali kira kata pegah, kah pegah. Gap dengan hebat, gue berdalung, gue toknya leng-lengon. Oh lagayah ke? Lagayah kawayah ke lagayah tiakai. Yang yahkah jamun hayai nan belanga. Ilum putu deh. Ino belang lum. Ayahkah wate bengoh sabi-sabi dicok lumo saboh cerih saboh ia cerih lemblang. Sakit ia lumo sakit ia sia ayahkah itu si segang lumo hanaira. Si ton kemudian imu kawin yahkah ngelum lahikah wajar. Uranya jak bak tungku. Baik macam-macam dum. Katuh tuh ia lang liongon ke. Gemat bak jaro geba udayah kena lima careng. Terus kena kagak klik mat. Tungku tuang anak long tungku. Ne pernah anak long tungku. Oh jika tak berakai. Tungku ne sayang anak long tungku ne bi ilmu anak long. Ilong hanjut long bi ilmu keji yang jet long pegang-pegang jingan yai. Tunggu ne pemana long tungku ba. Gekele tungku. Sonan tungku rona? Sonan. Ha? Ngku darun. Ku darun long. Ku fatlon nah. Gekele ku fatlon. Nabi tak loncok nan be. Gekele ku fatlon kalun pampun dosa ji. Karena ji kalun cutian bacut bono ya totok nya lang liongon. Ubeno karaya long hana ku tume lam urang tok nya lang liongon. Ya kalun puma kan? Kajut malam tengah jak beut lom. Yan. Ma kedua ma carang puma bangai. Butoy. Butoy. Yo ke mak malam yo mak. Ian gure. Setia ma rambat. Setia ayah jurat. Setia ma rambat. Setia ayah jurat. Setia gure anu donya akhirat.
setia gurean dunia akhirat. Hai setia ma rambat wate matian getanyo itanyo sakit tu ma sakit kena rumah mayang na rambat pu sakit mai remat dik asam urat asam lambung asam sun asam ka dumpu asam ka nai tengok mak gekun ba ane ba manyen ane lon setia ke gata rambat ane lon jain tat gata ke de ba jerat han sanggup ane mamak sakit itu setia ma rambat setia ayah jerat kalon jerat empat ayah gintat ane wate melinggai jerat gekul ayah ane nyo luin tak gata jerat ane setia long ane no sagai ane mutuah han mungkin lunjak pengen gata ke dalam uru ane itu setia ayah jerat. Tapi setia guraya dunia akhirat, dari dunia gebi ilmu sampai akhirat gebi ilmu gepu tilikin mayat yang kejut gurenyo bek tatuna ka hai wate kaluh tajuk kenol hetun petun tajuk udayah raya kudih bak long bak abu tumin usama langa ulegli uslimum tajuk anak gop baru 5 tahun ijak udayah tengah dibut-but yasin katruh hurung sutut yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin tengah dibebut yasin katruh hurung sutut ji assalamualaikum waalaikumsalam punah ya dawa siat urumuh mak gada kagawa ba Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bagah-bagah di habis surah yasin ban bandum liane yan ila kaidin ba walid nabi din sa akelon ba lon wa urumuh mak lon kagawa ba Allah sanyo jut kenongnya nyo mak ji kagetup ya kagetup menan di wahai mak lagi nyo urung tajai ibi salam assalamualaikum waalaikumsalam pat maklong gekele urang di dalam melang ruangan tamu damang laju damang menai damang ilop ija inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana warana mak ba Allah kana kubahlong itup lom bagah-bagah ya tungku imum hai tungku imum Nabi din kelon uranyo lon semana janazah ma'lun beg semana le promo tungku imum isumano kedroi liana bagah-bagah ikun ba abang ne duan rone ba ulema ne muang ulema hai kakak dua gata ba ke yang mak tamuang ke yang mak hai adik yang tulot dua gata ba gaki mak tamuang gaki mak anak yang woi dayahnya iple-ple ia dibaca doa kerot wate diple ia pertama hai mak mutuah manyet nyan kagethe kaduh geu yang bahawa sosot semano gekun lima nyet nyan ya Allah lun kalun wa badron ya Allah yang semana lun ane lun ban bandum ya Allah yang dua amba ulalong ane agam lun yang fon ya Allah yang dua amba ke yang lun ane darah lun ya Allah yang dua amba kaki lun ane long yang ke syod ya Allah berguna ban bandum ane lun ya Allah ane gop ngan mata long kalon awak long tung kulung deng kero long umah hayu tat ane gop ya Allah ikelam lani waidayah abang no pegat jarah muna dia temu kama bedi tamang ialang matama bedi tamang ialang gelinyong ma bedi tamang ialang hidung ma abang hayu tat abeh di semano ban bandum hai mak dipudu atuh hijagafan Troh ba ijagafan ibalut ngan gapuh ibalut ngan ijaput boh punca dicuat. Bak muka hana dicuat ile. Kupu ngak ditumecum kena leuh liana. Iheuy lom.
Hai adik ban Bandung, hai abang, jak kena com muka mak kena le. Hana merempa lengan gutanya singong. Hai adik, pajan merempa lem mak angan gutanya. Ura kiamat. Terus kena ya com muka mak ban Bandung li abang, li kakak, li adik, ya Allah. Habis dicum baru dicut sebuah pun jadi. Anu kop. Yang kejut pat menteng lung dakwah lung pegah juk sebuah anu udayah. Habis dibalut dengan jagafan, baru ijak sembahyang jenazah. Imam adalah anak manyetnya. Ila kaidin bak dungku imum, hai dungku imum, Nabi din kelon uranya si atre, bahlung dang long sebagai imam jenazah maklung, bek nedang dra nang hai dungku imum. Idang anak sebagai imam jenazah. Nyo ipu dua mak ke? Idang ji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayatat anak goma. Hana rugo mana. Abihnya baru diba bacut-bacut bak jerat. Wate diba bacut-bacut bak jerat, rupanya urinang yang kamelingainya gotat-tat akai gelam dunia berekon. Sang-sang gekun ba anu. Baik bacut-bacut kabar mamak bak jerat anu. Baik melek-melek kabalung bak jerat anu. Mamak kata deh megalan kebun syurga anu. Kapa peluang-luang anu. Bagah-bagah kamelung anu. Mamak kata deh megalan kebun syurga. Rupanya mak jih jamun wate lagi tanya. Urang ikut majelis taklim. Urang mekanduri hana pre-pre ya Allah tiap malam Jumat. Urang hana karu-karu ngan lakau beda ngan getanyo itanyo ngan lakau ya Allah popoleh malam tamulho baklong ibirun poleh malam ipohinong ilung poleh malam katro rumah wa dakwah kana urang kli ilwa un kole bunda tungku na budah si adilena urang un ilwa budah tu tanyang budoy. Pakai ngakli? Ipoh leji dengan lagi bagai hijau-hijau muka aku. Ya, ipoh lila kau. Kau tak brok akal lah kau. Lon yang ilung, hai, kupu apa hinang ku? Anak sengaja dongku. Hai, kasayang kinong. Rasulullah getagon akhlak alung begahilung ngon Aisyah hana karu-karu. Bak sabuh malam Rasulullah telah nuwajah ibadat dalam masjid. Aisyah tengah gad dengar Nabi salam li Rasulullah, Assalamualaikum ya Aisyah. Lega Nabi salam, Aisyah hana nete nejak surban Nabi ne leung luar pintu long begahilung. Pakai menan awakkah kamu mulha pejak menan lun yang ilung malamnya megat dua ke ikut lenang nyan ha kodongku ilung ku ceri ganyan. Oh anjuk ceri lah kau pasah jut. Hang kote milong le dongku ngalako nyan. Hai, paduk boh kana kah ngalako nyan. Fiku reung dongku. Jai tak kau. Padik tong agam kawin 7. Ye. 7 tong agam kawin fiku reung boh na. Gimana agam mana? Na bre dongku. Hai. Muhammad jaro. Rasulullah wate kasalah bacut Muhammad jaro ngan Aisyah. Muhammad jaro. Dongku. Hai. Ya. Lung pegah tibak sigam nyan. Kupu apa-apa hinong. Anak sengaja dongku. Lung pegah lung bak sigam yang hai. Ka jaga inang, ka pariksa inang, benakah benar dua tempat. Bekayem na gata hai lah kau dua tempat lung pegah lung. Ika lah kau ika inang yan. Pat. Bak sabuh tempat wate tengut malam inang getanyo poh leh malam bekayem ta buda. Supaya baik poh inang. Ilung mak lung pegah lagi naju. Poh leh malam hanai tu pu oleh bunda lung bedah malam lung ngiang bunda tengah-tengah sep lung. Babah kata ha. Lam babah igol henu tru. Ia babah kono yu beton watu he. Ya, tu. Kupu dong kulong bedah lagi yan ngak berat sayang lung. Sebab burinang tak hek ke. Tak berat hek apalagi nak anak ubu-ubu dum. Haluh-haluh pada pu. Lung pegah lung bak sigam nyan. Baik apa-apa hinong. Begad akhlak. Ya.
sabah tempat tu wate dipulahi anak gedanyo lenong tu. Yan, malamnya ideh long pegah. Malamnya bak kampungnya kadang nauru urang yang hana sayang kinong. Begedengo. Kanya bak sabah tempat tu wate pulahi anak gedanyo long pegah. Yan. Ilung mak barosakan lahir ya Allah dua boh. Hai kembar. Ya. Sip gantung anak ilung ya Allah badan lagi thonyana. Hai purusan mana ilung punya anak rona. Ya. Hai. Menan ke ba menan lung bau tiju kenan ya Allah isambut lebidan. Ikelebidan tunggu. Idrone kasih batas etno elua bek tamong keno. Lung pegah ilung bidan. Iya, gara-garanya. Ilung ku tamang ku nak muang. Ya, tamang tu. Terus kenan lung cok oleh bunda lung lalu muang ke le bunda tungku nak sayang nang kelung. Ye. Ki bahan sayang ini orang tu. Kaya? Nasihat hai mak mutuah ke le bunda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hana trip kemudian lungkun lung mak bunda. Bunda, nesak laju igosa ngak bagah lahir. Be ego limong hai ecot. Igosa anak mayak dum. Anak ma. Uranya kabangai ketanya anak mayak mak rata sapa-sapa HP sentuh. Neblau sapa-sapa HP sentuh kesinyak apa? InsyaAllah dengan berkat habis sentuh tamang syuru aleh putra bisnis BBO dung kana habis sentuh siapa-siapa ngotak urad kah long kalon wadai pelahian ya Allah sedih tatat ya Allah gekele bunda tungku ne pintat long siat ye nyo pintat maten ru tarik ju sa ju gosa ka kelahi ilikut nyan hana lahi-lahi hai mak mutuah katruh dengan kampung long lom. Wadai nyan hai mak iji hamil 5 bulan long kun bak lakoi paduk bulan ka inang dron hamil ka 5 bulan. Baik besok le luali kotat bak inang hamil. Long pegah long bak lakoi ya pegah le. Ikul lakoi ji tunggu. Nah hadis urinang hanjit sok luali ala hai bang mutuah be. Dum hadis. Miana hadis necikun 3 tungku longkun re la'anallahu rajula yalbasu lubsatan marratin wa talbasu lubsatar rajul gelaknat li Allah kepada orang agam yang memakai pakaiannya si inang wa talbasu lubsatar rajul gelaknat li Allah kepada orang inang yang memakai pakaiannya si agam baru dikelilakoi tungku miana hadis urangnya laju lung luat taminang lung bah hai baik le duk le lung pegah lom sidra lakau inang isuk luali ibu ka ulai ibu ka aurat hanai tam le lakau nya lakau dayus orang dayus jangankan masuk syurga bay syurga hana merempok cum mutamah yoi ina awalo ina taminang duk le lung bah sidra ayah kana anak kabalek anak dara kabalek anak inang kabalek anak agam kabalek dibiarkan diperbuat maksiat ayahnya ayah dayus orang dayus jangankan masuk syurga bau syurga pun tidak dapat menciumnya baru ya Allah ya pegah bak inang dek gepegah le tengku amri mia ka hamil 5 bulan hangga besok le luali mukumat bayi mati so pegah tengku amri ijak bak rumah long hanya ijak bak rumah long ya kun hai tunggu bak ni protes rumah tangga long be hana besok luali kan long ka hamil 5 bulan kan hai tunggu urusan rumah tangga draw be alah hai tunggu bangai kek draw aku ya hana tip mak sikurang bulan sekian baru dibabak rumah sakit tijua hana lahi anu kai klik kadua jegem sakit tak lagu bang ana lahi long anu ku bang sakit tak ana lahi anu ku na usaha tunggu nai luar ni baca ayat bo ngabagalai ilung mantang ilua ijak lako ji icok iya dua nu iya juk bak long
ikun tunggu ne baca ayat-ayat baju ngak bagah lahi nang long ne kalang kadua jum hana lahi baca ju berkemah-mah ke kalau aku pegah lira aku hang ku besok luali kalimang bulan hamil watayan ngah draw aku kata nak ma aku hana pupu apa uff long pruh lang iya ya juk ian doa tabi kurang yang kanyan lahi anu lahi yang kejut jak but hana lahi anu ya ka yang kejut hai mak mertua urang inang sok luali uragam gelatnat li Allah Ta'ala urang agam gesok luali urang gesok lua puntung ge pakai subang ge pakai lip ge suntik dada nyan gelatnat li Allah nyo mak benar makna malam nyo dakwah benar makna kah nyo lun tamang lam sembahyang BO kanya berkusyuk sembahyang benar perkara kenonging kusyuk hati hadap Tuhan kusyuk badan baik menggerakna kusyuk lidah begot bacaan kusyuk mata dalam sembahyang bersahau pandang atih musalla uranya dum urang sembahyang hana kusyuk dum kenonging ya nya lonuk pernah anak draw ni saat malamnya yang tah kusyuk hatinya kenonging hati ino iduk ba'da kenonging watet takbiratul ihram Allahu Akbar ba Allahnya mialung sembahyang long pedang maya hana long pedang ba Allahnya hana long tumanian makanya ba Allah long pedang Allahu Akbar putra danit saja long sembahyang perle subuh 2 rakaat lo hadap kiblat karena Allahu Taala bar maya kata jak beut kajut sembahyang uranya sembahyang go tak jai urang dum tapi gak beut hana ilmi cara gedeng ka salah nyambang gedeng gepang birya kenonging gepang cara gedeng ka salah ya Allah nah yang 4 leh baca khutbah hari Jumaat segala baca khutbah kena sembahyang 2 rakaat sunat uragam sidro ya Allah hana lu semayang ilung ili kegatnya lagi suasai lang kampung na ya hana troh weh nyan naubat batlung tengah dia takbar nyan oleh yang sembahyang baik menggaru-garu tengah sembahyang bupah hidung kenonging Allahu Akbar nah goyang-goyang tubuh tungku kita tiga nah goyang-goyang nam garu-garu hana urang dum salah ke sembahyang tengah sembahyang tengah menggaru-garu Allahu Akbar tu wajhiya lillah ya yan hana sah sembah lubeh lege ta menggaru-garu kabatir sembah jaro ale pai pedu adum ilong ino along pedu Allahu Akbar atuh pusat igop hana ilme menoi semaya Allahu Akbar ya nyohi batuk TB ladom kainan ayuk tai pedu Allahu Akbar kupu tamatnya tapi tengok sembahyang le kupu alian sembahyang beroh-rohkun bacut sembahyang baik tajam-tajam tat kenonging Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang lagi nyan sembahyang menteng ladum tak ada kemkarat-karat ku di aleho kena ja Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar apa lagi nyan sembahyang le hai maya takalon urang pasehkeun Fatihah lam sembahyang teu kem tu ya
Ilung kalau long tes juga. Long kalau ku oman haya tak urang pasih kun Fatihah. Kenong yang Allahu Akbar. Ya, long luam tiga. Oh, malaga tak ke long tayang lihat semayang. Apakah mana nabah tiga kata ho tungku? Tengah lun puro ke begah. Yang kejut malamnya kahana bereh pulain sembayang bubereh. Bek tajam-tajam cat. Cara dang belaga ile kenong ya. Allahu Akbar. Nyan Allah. Allahu Akbar. Ladom ke tak tajam Allahu Akbar. Hana merempak niat. Gimana ku? Allahu Akbar. Ladom ka masbuk tengah peluang. Mbar. Apa tu mayang le. Baik lagi nyan hai. Alian kusyuk mata. Kusyuk mata dalam sembahyang berusaha pandang atuh musalla. Yan bak tadangnya nah. Bak tak sujud kenang yang. Allahu Akbar. Bak tak sujud kenal ngiang. Sabar-sabar kenal ngiang. Ya, hai. Nak sayang ni kelung. Kita oleh nak sayang ni. Dengar mentang. Pat je long ja ne wawa. Betul. Ladom ke keleu reung. Ne dengar ju ne begah ju tungku beh dengar punggong. Hanai dengar dakwah. Lagi lang kota long dakwah hemang puluh ro reung. Alah hemang puluh leh ro, alah hemang puluh ro. Hana urun tubik leh ba dakwah. Mia kibot. Oh polong ya Allah. Kena mati ke kun ba anak guna ka tubik long ba kibot malamnya galak aku. Ikulah anak baik na tubik haima ro negara mati. Hana mati ku malamnya wanu. Ka tubik ke malamnya. Ba dakwah ya Allah. Niat malamnya apa? Ya Allah. Malamnya betul-betul lonjak dengar dakwah ya Allah. Neberi ya Allah. Watai melinggai kamu singah neberi ya Allah. Berasa syuruh. Hai. Urang jak dengar dakwah macam-macam tu. Na yang kalon tungku na raya panjang. Ilung hana raya panjang malamnya ibarat timpan. Timpan ubud tapi watai terpejuh rasanya manis. Miaya raya panjang dugok. Dugong wadah ada baju tabu. Hai, long timpan malamnya. Na yang jak dengar na lagu tungku pulagu perlero ni. Yo kana preh ke benoka pulagu perle. Lagu Hindia jit. Ajkelerage atilyu. Je nyan. Yo mia na dengar sampai posa lagu tok-tok long bandru. Ladum gak dengar na lucu tungku nyan hai. Lucu hana perle ji teman sikan motor Vios nalung ba lucu satu nyong golong lun tamang dalam acara golong lahir nabi golong akhlak nabi golong wafat nabi kaya payah lung pegah lagi nyan nyong lung pegah beut ile urang hai tem beut dum anak muda hai tem semayang anak muda hai tem beut bak long idih ya Allah bak sabah maghrib ne kele tungku imum ne jak bak anak muda tengah pemelut mano hai tengah pemulut mano gekeleng ku imum hai anak muda baik le ka pemulut mano tengah maghrib kat semayang le ikul anak muda yang hai tunggu nak tam-tam long ro ne karo urusan ro ne ideh bak mulasa nyo bak kamu pemulut mano ino baik nak urusan long nyo kusoh bertohiga nentru gebedah tunggu imum gak sah bak long tunggu amri hasil awaknya tatam hantapi mulut mano tengah maghrib ila kepoh lung betul suat igau aku kakak gak awak le uro kemudian anak mudanya wate yak blobu siti ubirin icum limoto alherduh mati singah bengah gejak masih gamyan kaje kemanyen gak kelemai tunggu imum nelangkah rumah si anak semano sinyak kaya ba Allah buklam bedah dong imum yak pegah abang amanyatnya yang ke mah ke kalau ku pegah orang kan kuyo sembahyang hana ku bi pemulut mano tengah maghrib kan long kalau kepoh berut igo yang kangi awai ru igo kah yang kangi yang kagak pegah abang amanya dong imum miana beuh kono cipoh ke tiga
Cibda. Kagak pegah abang mayat yan. Hai tunggu imum. Maya ni pakan mula. Bek watek halih mati. Pajan si. Ya orangnya tengah hebat lagi. Pakan mula. Watek tak tambah lagi ke pemulut mano. Oh kutakat tunggu imum. Cibda. Cibda. Maya baklung ke yusuf mano mayat. Hang kutim bak kecil. Hang kutim. Hai. Ya jaronyo hai. Yang temang lam punggung mayat. Oh ya jaro. Ha? Jaro tunggu imum temang lam punggung mayat. Jaro tunggu temang ha? Mia balung ke semana mayat misu ja balung tunggu amri nejaza ne semana sinyak ka melinggai bak dosmir jaba bak dosmir bagah-bagah juga terus bak dosmir takun bak awak dosmir hai yan barang katru icok silang semprot ju mayat ke punggung hidup biar babah. Ya, yang kejut bek tenak-tenak tungku imum lang kampung. Kaya lum begah baleng ngatnya satu nya. Anak Nabi ban Bandung padup dro. Burayo tu. Anak Nabi ban Bandung padup dro. Tu langit tu, bumau tu, pancuri tu, burung tu, guha tu, bungkuh tu, mati tu, nya ban Bandung mati. Bandung mati itu. Nyo yang duk-duknya memandum melinggai. Ya. Al mautu babun kullun nas fayadkhulu. Matinya sebuah pintu, tiap-tiap manusia wajib damang dalam pintunya. Pintu tu tengku pintu kuburan. Kalian kuburan ni pada. Man dakhala al-qabra bila amalin, kaman dakhala al-bahra bila safinatin. Urang tamang lam pintunya, lam kuburannya bila hana amalan. Lagi urang buhu lam laut raya, lam dunia sip mangat taih. Lam dunia na rumah tu, lam rumah na kamba, lam kamba na spring bed, lam kamba na kasu. Sep mangat taih bila hana amalan. Wate taih malam pertama, lagi taih lam laut ra. Hai mak, lun tanyong bak dro nu. Lun tanyong bak dro nu. Malamnya dro nu kana jak kena kana kubah rumah. Narugo nu mak. Narugo nu. Yo dro nu malamnya hai mak. Soso yang dua lehajum lagi akan sembahyang sunat siri berakaat niat mentang ya Allah buja ke ibadat lun malamnya ya Allah soto ohle lun won bak dari bak dakwah lun kalung bak drone ya Allah belage lun sembahyang sunat siri berakaat ya Allah mau urang pegah mentang haik ke sembahyang sunat siri berakaat hai mak